Biyag ti tao. Anya, gumatang kayo itilugan, anak kaw. Wen tatang. Ay kaya nasayat ano kasta. Nulaki dia daum das ngay gatang nyo, pay din asaan. Wen nga rod tatang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi nga agasawa. Gumatang kami man itilugan. Ngamin, kasapulan mi dayta, tunggal ada napatiga papanan mi. Kan no ada emergency kas chay. May wen, husto ka anak kaw. Kaya mabalin nyo mo ilang nga ipasada. Anya, plano da Teresa ti gumatang itilugan, nana? Wen ka no, Vilma. Dayta mo tagwarwara sa damag. Pangalaan da kumangay iti dakkel agatan. Manulang mat nga iti sweldo dang agasawa. O manay ayamat nga igatang da itilugan. Good. Umdas siguro ah. Ay, jaklapat yan, nana. Ti kunayo, ang mga noag takaw da. Ha? Wala na. Nilakay kong tupay amang opisina kat saan ang makagatang itilugan. Isudan tulakit din, agar din laang ti pagtataudan ti kwartada. Ah. Iso adyak pa dyan, anadalos ti trabaho dagijay nga agasawa. Ne, ada mo tinlugan na nakaparada iji sango ti balay da Teresa. Bakit? Wen lakay, lugan da dayjay. Anya? Lugan da? Wen, kagat-gatang da dayjay. Ijay kano ili tinapanda ng gatangan. Na. Nakalanda ngay kumay ti dakkel agatad ngayong gatang da. Kat gardin mo't la trabaho da. Nakagatang da iti kasta kapintas alugan. Kat amumun sigurado ang nagtaod dayjay iti takaw. Ah, wala niya. Kundi lugan da, ngam saan mat anadalos tinagtaudan na. Anya? Kasta ti bagbaga da Vilma kada kami, tata. Ay na, wen. Isaw tinaybaga ni Lloyd na kanyang idikalman. Anya? Ay, unay mo tindagi dyan nga agasawa. Kasta gayam ti bagbagada. Baybayan nyo latan anak kaw. Talaga kasta latibiyag Nasaya at manuno sa anter aramidam ka dalat ta maibaga dagiti tattao itaglawlaw mau. Ay. Numakisarsarita ni Vilma kanyak. Nakasingsingput mo't. Ngamkas jay mo't gayam ti bagbagana. Di ulat tay kan kanon. Tinapatag. Awan dakes ngar aramidan yaw. Nasabat ko ni pare Orlan itay bigat. Kunamlan asino. Ha? Gaputan na kagatang itilugan na. Kunamutlan asino akabaknangan dito'y ayan tayo. Bay amlatan na kay. Ang mga nibagadan tupay nga umapalta. Ahay! Tika ano man. Jack umapal itilugan da. Himbag ko mamuno branyo. Saan mo? Wen nga rod, na para magdaunay. Kunamlan kang hinaan jay lugan da. Ay, Vilma. Mapan kayo intun kasar ni baby net ijay ilay. Ha? Ay katuan anana, nadalakit di pagluganan. Kada jay sa malugan dati sa tarkilaan da mang itulo di ti tattao. Anya? Isumot tinangag ko pagsasaritaan da ijay tersina ni Mari Upeng. Kasta ka dinana, ay nano day jay lugan da ti mausar oray awan ti mapmapan. Apay ngay. Sa anak nagbibising ngaglugan ijay lugan da, anagtaod mat iti takaw tingkatang da. Ha? Wan na saan, aglugan aklangan iti sabali. Agtricycle tulatan no iso. Ha? Sa anak nga agraraman nga aglugan iti lugan da. Ne, dabil mamat nga agasawa da di malabasan tayo. Ay, huwag agpaisyon niya. Ang mga numapanday di paradaan ti tricycle. Iso siguro ti pagluganan da. Ay, ayaba mo na. Vilma! Leo! Umay kay ka DJ Ili? Umay kay di kasaran? Makilugan kayo na. Adda kwarta mi apagpasahe mi, Teresa. Beso. Saanin anas kan amakilugan kami kada kayo. Ha? Ngamin, amo mi anagtaod lang dayta iti saan anasayaat. Panagtakaw. Ang mga numakaipaay lang iti malas kada kami. Anya?
Sa bagay, husto lang tinaibagan bakit. Iti kasta, di da panunutan nga umapapal ta iti lugan da. Wan lang ay. Kunamlan asino day di at Teresa akun di ayab. Nakagatang da iti lugan da, limas tugdan. Oh. Wan nga rod. Kaslada matan baknang. Urayan bakit? Manula bulan en, maalak mo tanjelon ko. Makagatang tamot iti brand new alugan ta. Sana kas iti lugan da, second hand. Nasaya at lakay. Itikas na. Agbaliw ti panagkita da kadata. Nangro na day di at Teresa. Ha? Addan to aldaw na kanyak day di a babae. Ay na, jak mo na niya klase ti panagpampanunot na gijeng agasawa. Ay nanak ko, apal dala ka da kayo dayjay. Isu akastada. Saan da ka ba ilan nga aramiden, dagiti makit-kita da kada kayo. Ay, Sipod pay, kasta ti ugali da nga gasawa. Isu nga amin nakaaruba da, idi adada pay la ijidaya. Kagurgura da ida takas dyan mga ti panagug ugali da nga gasawa. kastaya tatang. Kawain. Saan da naragsak, iti anyaman na pagnamayan ti karuba da. Aramiden da ki iti amin da. Iti kasta, makadadaal da. Dayta, ti pagragsakan da gijay nga gasawa. Ne, nana. Kasla mayat matantilin na nyo iti day di at Teresa. Anya nga itimpakan na kada kayo. Ha? Madlaw ko ngamin, katunggal ada pagnada. Sumursurot kayo. Awan, sumursurutak. Tangtangdan anak mo't ni Teresa. Saan mo talibre ti pan nakisursurot ko kadakwada? Anya, kaya tiyo asawan. Tumultulong kayo iti trabaho da. Wan, Bilma. Alangan mo talibre. Kat, manungay titangdan nyo iti agmanam, nana. Ay, dakala. 5 gasot ti may saldaw. Kan libre pa ti makan, merienda, kan amin nun. Iswa kay kayat kumata na? Talagang agimbabak ng dagitang agasawa nga wanan bain. Ha? Wan, oray idanon nyo kadakwada day tanga imbagak, nana. Ibagayo pa ikat di ang agtatakaw da. Iso ang naadaan da iti lugan. Anya, kubatang kayo iti motor, anak kaw. Wen man tatang. Kasapulan mi ngamin, agsingir kami iti pautang. Ay, kawin ah. Ay na, maragragsakan ak unay para kada kayaw. Ininutan na makaipunpundar kayaw. Tatang, Mala, itultulo yun ay ta anak kaw. Kaya tanyaman dagiti mangmangagyo asaaw. Agtrabaho kay lata. Noan niya nagitibanag nga muyo ang makadadael kada kayaw, liklikan yaw. wen tatang. Kat agyaman kami iti kanayon apan ng palpalagipyo kada kami. Kabarbaro mo't a motor ti nakaparada iti sango ti balay da Teresa. Bakit? Nakita nga rod lakay. Dinamag ko itay ni Luisa no akin kuko iti day ang motor. Kat da Teresa ka no. Anya? Nagtakawan nga tamanan nila kay na iti inggatang da? Madlaw a brand new ah. Ah, imposible nga inkas da dayjay. Wan nga rod. Oray siya, jakpat yan. Ang mga no inutang dalang. Sigurado ang inutang na. Pangalan da kumangay. Ure putem. Kalpasan ti manungal daw. Adan to kolektor nga umay agsingir kada kwada. Anya, in cash da Teresa jay motor da, nana? Wen Bilma. Isumot imbaga na kanyak. Da kami nga ron tinapan ni Jay Ilia ng ala. Kasta, kat, nangalaan da nga iting gatang da. Ah, kwa, hindi ka mo ang panagkunak. Dakil nga minturnong day bangkaw. Anya, ha? Imposible mo't day tanana. Apay, rinibo aya ti ganan siya da iti may sangal daw. Good one. Ay, sana bumabay ti 5,000 ti ganan siya day tagmalam. Iso ang nabiit para kadakwada tagurnaw. Oh, si Kamat Gayam Vilma. Nabayag ka saan kasi marong ka rin balaya. Ay na, amom, ado ti pakakumkumikumak.
Saan akaraman ti panang sarungkar ko ije balayo. Ha? Jak pagtatak ko nan ti anyaman nga iparamagyo nga agasawa. Ni, apay kas tamat ti pa nagsasaom. Awan mo tamok nga trasok ka. Kan kas tamat ti asawak. Wan, pudno nga awan, nga maininsulto kami unay iti kinaparamagyo. Anya? Kunamlan asino akabaknangan. Addan to aldaw ang maibos ti kwartada. Ket no dumanon day tang aldaw, mailako dan tumot lang tilugan ken motor da nga iparparamagda. Apay nga agungungot ka bakit? Hay, masurunak. Nasabat ko itay ni Teresa, kunamlan asino. Ure mo nilakay na. Tunggal masabat ko. Kunamlan asino akabaknangan a negosyante. Ay nalakay, addan to aldaw dagijay. Ay, addan na panunot ko. Anya man ang daytan. Sigurado nga agbaligi tinapanunot ko, lakay. Ah, Agluto ak itinaimas asidan. Ipadigo kadakwada. Kat adda ikabil ko. Kitaak man no di da ag sakit amin. May ospital da. Kat maibos mati kwartada. anya? Wan, aramidak dayta. Ngamin, kanayo nak amabad trip kadakwada. Umay kayon to iji balay inton bigat na, nana. Magawa na. Apag iso a day off ko. Awan trabaho. Nasaya at nga rod no kasta. Apay, agluto ka? Wan, agluto akman itinaimas asidaan. Anniversary mi ngamin kinilakay ko inton bigat. Iso ngay maya, tao may kayo awisan. Ay, ikastaya. Ay, nagmayatan. Kat, dati Teresa nga yakaro ba tayo? Inawis mo? Saan? Padigwak tula idan, nana. Oh. Duamot amallo kong dyan da iti lamisaan bakit? Ayan na ija iti may padigo ija ayan da Teresa. Jay may salakay. Makitamlatan di ad-ado ti kargana. Jay may sa kukwa tayo. Day jay tay inlasin ko akukwa tayo. Tadandanimot na ibusin ti sagana. Tanagrarawot mo't dagiti bisita. Alang nga rod. Sigat ti makam mo. Tabaunak man nga rod ni Nana Ising. Nay, anya day tayo mo't mao. Kasla si daan mate. Wan, nagluto nga min dabil mga gasawa. Imbaon dakmat nga may agpadigo ka na kayo. Kasta ka day. Naday ta. Kukwayo daytan sa nga malukong. Ay na, makapaawis mo't day tabanglo na. Ay nabayag. Adyak nagsidsida iti papaitan kahit. Aka, tapag isuwa day talinuto da. Ay abak nga ron da Teresa nga gasawa at amangang kamen. Apo? Nagmayalaki din ti agilad no kastoy anabsog da tao. Ay na. Wan nga rod lakay. Pudno day ta. Nangro na no siyak tinagluto. Huwag nga rod. Nagadutin na kan ka. Nay. Apay nga eh. Maulawak matan. Kan nagsakit ti tiyan ko. Kan Nay. lahat da ito yung lakay. Sus, apa ngay? Matitiriknak. Tsak maawatan. Kan makabakbakwarak lakay. Apa ngayon? Mangayab kay ti karuba. Kan ayabam ni Nana Ising. Jakon ka ba ilan ti sakit ti tiyan ko. Ipanda kay sa ospital. Magkakapsotak lakay. Apay akas to'y matenti mariknak. Oray siya bakit? Maring na ka maulaw. Nagsakit na dyan ko. Anya? Duwatan sa mata makonfine na kastoy lang. Alay. Saan mo nga itulok lakay? Kasanutan nga inubilang lang. Adamot ni Nana Ising. Isupay lang timakam mo kadata. Umay ka nun ni Nana Ising, bakit? Kasta ka di. Kat anya nga itimbaga ti doktor lakay. Isugaya makilata si Makiti Chanta. Kapoy tikin nanta. Diyay matlas si daan, tikin nanta. Kan, diyay kalot-luto ngayon na po eh. Apay nga eh. No kasta.
Sa bali di impaitid mo kada Teresa asidaan, lakay. Iso si makit ti tiyanta. Tadatamot tinagsida. Anya ti kaya tasawan tinanggag ko, Vilma. Lia, unay kayo matan nga gasawa. Kas tagayam ti panggapyo kada Teresa. Ay, jakla kumanap na pa ni Jabalayaw. Kuanaan pasensya kay lakman. Dayta, karma kada kayo dayta, napasamak kada kayo, Vilma. Layaw. Kinapudno na. Kasta unay abain ko kada kayo nga ag-asawa, Teresa. Teresa, umay kami agkid daw iti pamakawan kada kayo. Amo mi, anaamuan yun ti amin. Tida ka sa plano mi kumakada kayo. Ha? Aklunan mi akas na unay ti apal mi kada kayo. Gaputa saan mi akabailan nga aramidan dagiti kabailan nyo. Ti kayat mi katartapan da kayo. Ngam saan mi akabailan. Aging ga nakapanunot kami iti saan anasayaat. Pinanunot mi ngagbalin kami anaragsak. No makita kayo amarigatan. Ngam nagbidot kami. Gaputada kami matlaang tinagbalatakan ti dakas apanggap mi kada kayo. Ala, pagyamanan mi ta nakaamiris kayon. Katsapay la kuma, tadiyon ulitan ti kasje ngay naramid yo. Biyag ti tao. Manang Leslie, Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumrak ka man pay. agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di, nga magkakasakit man na nasarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Diyla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isu nga gabrodak man langan. Anya, Tulungan nak man na makabrod manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ika ti adda trabaho na. ngam babasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabrod. Pagabrodam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapangadeng mo. Uwan manang, iso tulungan na kuma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jakla masangot agaw Virgina Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamo trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko laang ti pangibatsak kadagiti anak ta mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka niti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga la siguro ti pan nakabambanog ko day jay. Pakawanan na, bakit? Ala, lipatan mo day chay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta Uwan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni abroad. Awan kanyak tagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo ngay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kinimanang mo, timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumaken ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar dayta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala, bye-bye antayaw. Di tayon ikaskaso ita.
Apay, awan trabaho ita anak ka. Naladaw ka mo ta nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tiinan nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na agin anak ka pa'y nga raw. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniformem iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usaran. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Anya, ni, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumra ka. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubeng, ipag. At dada ijay silid. Mabiit laang tayabak inabayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ti mga sikaso kadagitan nak me itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay, adakan ka dagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Wen, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kong kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan yaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jak mo dayandan. Andadan sa ijay likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mat dagiti apo ko ta. Nagdudungrit da. Kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jak mo't mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw nagkukutong da. Nakusim da nga raw. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi da pala yan. Jak amol, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay, makumi-kumak. Kanawan metlat manumnumarak iti sweldo ni Jane ija abroad. Tadya anak ko mo ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan dagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asa anda amatartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Di ka pa agamit, please. Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni ni amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na.
Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang nga rod trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na ah. Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Ha? Anyat kayat mo asawaan, anak ko. Ah, ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Na, apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan beton ngay mawawag? Uwan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngam padasek manen akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta na kontak kamit laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamit agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, manang. Kano ka nga agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kun nga agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga sawak. Kat, dagiti anak mo ngay. Di mo ka di ka iliw ida. Agawid ak tulat ta, manang. Ken agpaw ika kumamot iti para ka dagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta ak, manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom dita. Ado ti paggastusak dito eh. Pakianos yu pa'y lagastusan ah. Sana bale, adamot trabaho manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang adagiti anak ko. O sige tani, simang putin ti amok. Bye. O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanakak. Agyaman na, Kleslay. Ay na, naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya a pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay na, nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga main anak ko. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Ngamapeng agsangsangit ka. Saan da ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito eh. Nakautang ak ngamin kadakwada, manang. Agpagpakasiyak. Pawitan dag man iti pagbayad ko iti utang ko dito eh. Anya? Apay, manot yung utang mo dito. No kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko ma. Tawak lang mo ta makaramid iti sana may parbeng. Ay, Jenny, aguray ka. Limok magkakadilaang wanuan niya. Masikogak, nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya, Pagkawanan dak ko ma. Nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat na nako. Pagkawanan dak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro noornusen tayo tinagbabaetan dagiti anak tayo.
Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha, Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenny abalayan. nagsinadaan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasaw. Tauray mo't ni mani nga anak mo, kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Ah, awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasaw, abalayan. Ay, lading ita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenny. Tadamot tan anak na iti sa bali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Aga brodak manan. Tulungan nak kuma. Ay, pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga gabron. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't ano, nakasanggir kami latan kan kamanang. Kaya't ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan ko nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wano saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wen, manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko, ah. Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wan, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wen, manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabrod ka ko naman eh. Una nang. Nagpatulong nga kanin San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta aya, ay ka nasaya at nga rod ah. Tapnusan laday tagbalbalyo daw ka nagbababay tar aramidam. Grocery ak mampay, sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Mani? Aping adda ka dito eh. Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yun na pan nakairan ranana. Uwan nga rod. Day off ko ita. Ure siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery iti masapsapul ko. O sige, orayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko ma, Jenny, ha? Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asin ni Nar, di babae. Pakawanan nakmat mani. Nakabaso lakmat kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sa bali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka magtan, mani. Jenny, ornusan ta nga rodon ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sa bali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay ayatan ka pailang aging gaita. Ay ayatan ka mat, mani. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayon ng tikinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, ah. Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, ah? Uwan, nanang. Nasaya at mautamay may sa pagilyan ti ayan niyo.
Agbinantay kayaw ijay abroad. Uwe, nanang. Ikarimi dayta. Wanang, kat di ko mga rudbaybay ang dagiti anak mi Anusan nyo ida atari patuan. Wen, anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan mileng? Ay kawan Day talagayam. Apokok dagitan nay, baybay akit idan. Biyag, ti tao. Anya matanti kastoy apa nagbiag. Ha? Apa yan, mat lakay? Anyat pagpupudutam asin mangpat. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano day to yan? Apay aya? Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matan? Imbes nga andingayan nak, tapno lumag-an tirik nak. Hanggang kasta ka met. Raymart, Anya ka talaga itibiyag mo? Asawa uno ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Muson! Rumuwarak mo't lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwan pare, dito lang mo tiyamok asolusyon iti problema kay arak. Una pare! Una niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sos, awanin ati ragragsak. Ken kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, ala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi agsakit? Kat parbangonan idi simmangpat ka. Kan kasta unay abartag mo. Kastaya? Intulod na kajay kumparim. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Kaririin ko. Pangasin ta di naksermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramidak. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatanan. Amumat aday ito lang tiyamok asolusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary laang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal iti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ro ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't amalipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadana ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamanlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh, Agrobat ka ta intamakimis. masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturukan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturugak iti simbaan eh. Inkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Anya man na trabaho ti inaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jay may sa akumpare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigod at trabaho na.
Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit day jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod idin ay barkada. Isumot tan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang. Tanukas jay abagbagaak. Agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga. Nga agyaman ak kanutaarak la ang tibisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon. Tanubagbagaak. Bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulog ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsung ka ni Raymart ngagbartag. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si katisarsaritaan na gititat tao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tasaan mo't napudno day ta. Oh. Anya sana pud no? Si katinang isungsung ka ni Raymart ngagbartag. Manipod ka no idi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanyak. Anya? Gatuan. Iso timang isungsungsung kanyak. Palso day ta. Damag. Unay matang. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak ang mapanagsyat. Wan ata nakasursuro kat nga rudan. Insurom nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na eh. Narabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa kan ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkarupay kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa iti nabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na no kasta ti kayat mo. Ha, sikatin nang ibagay ti kasta ha. Ha, ti kunam jak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sao ka laso. Aramay damon, tap na malpasan. Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa'y laang ngam nagunagan ti sanaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't gid ni. Iso na lang ta makagastusak. Sabay awang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ay ala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaruno ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adi panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagak. Apay akanayon adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta. Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samot agkarkarawan. Warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da kamatag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak, tada pa panak. Papanamanan. Inak iliw-liwag ti parikot ko kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso mo inak man iliw-liwag da ito parikot ko. Pat siya man di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron na. Ora siya, jackpot yan ibagat ko. At wala amin nga ibagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaisot ti arak makasulbar. Kasi ta, naragsaka. Awan parikot ko ita, tamada matisyat ta. Wan! Agraragsak na ikit ya. Ano kaya't mo, patpat nagta dito Tayo inom ta amin asweldok. Ang mga nagungat ni bakat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apay nga? May tawan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan, mga apakan ka pare.
Iso ano sakti sika. Tularin akon. Ah. Sinamat na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit di tagbartag ah. Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Ah? Jak marami na ita, Pards. Ure, kaskasan, no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan ko na. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananan. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbis sa sumapol ka iti pag-sideline nam. Jak maipamaysa. Nasakit ti ulok ng pampanunot na nang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasarunot ti parekot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakalukuan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day ta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamat anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Hintamot ag-relax sige pare. Kaya't ko rita. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Agad ko na. Iso mo agsagana ka tamapantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit? Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinata. Ala saanan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartag ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman ta sinurang karanak pare. Naimbag ka pa ita sinarong karanak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagi po pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid dan dagiti wasakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kasto yan nagbanagak. Diyak maglunti kasto yan nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patib karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka abaybayan? Ang ingat ka balak. Nili asawak. Raymart lang ka. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti kanayon na panang bagbagam kanyak bakit? Gusto ka. Awan ti iden tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakit? Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot.
Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panag-aburid ako. Sorry, bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay. Biyag ti tao. Ti awanan bain a Claire. Addan to aldaw day jay a babae. Oh. Apay nga agungot ka mat na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho. Gapo kin ni Claire. Ah? Noon niya lang amin tinapan na pulpulong iti boss mi. Anya? Anya nga ita. Siya kon tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti daydi a babae. Sapay la ko mataiso ti sumarunong nga ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si Katina kabasol, bakit? Anya, dayjay a Claire ti patyam. Idinto ta siyak ti asangwam. Ha, agpampanunot ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asaan na nasayaan. Iso adyak patyan ana ikat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid diakit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang ti papanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayom ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Barang agkasapulan dapay, ija pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anya ay nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon. Barang madanon ko ni Lisa, ija balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agananat ka. Anya? Inikat da kay iti pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapo iti dayja ang Claire. Apay ngay? Noon niya laditan timpulpulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, ag cellphone lang tar aramidak. Anya? Addan to aldaw day a babae. Saan lang may satel daw? Ay, una yun? Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa'y tibos mo iti restaurant a pagpapaayam. Ay, wan! Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan to, mare. Sige man nga rod, mare. Tani awan trabaho kita. Amumet nga ado ti babayadak. Taad dalending ko. Wan, di ka madanagan. Awan trabaho na, kunam, Lisa. Wan, madam. Naikat ngamin itisigo na trabaho na. Kasta ka di, kapin anom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod, kasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello, mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyamanak nga rod, mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka ah. Masapakan to. Wan, mare. Uy! Adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisirakan ko na. When June? Ay, Karen, iso ni June. June, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat ka da kayo. Ay na, naragsakak. Gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo, bakit? Nasayat latamot lakay. Ngam, Ne, apay, adamanan parekot. awan matkat di. Ngam ni Lisa ah. Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabidalat na. Kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mo't gayam? Isumot ti adda ijay counter. Kanya nga nga rod, kat iso matital kan jebosyo. Sa may sa, day tamo ti inaplaya matrabaho. Iso adi ka ko magrekreklamo.
Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda dita counter? Wan, apay nadamag mo ti kasta, Manang. Ako, awan, nadamag ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dito Ngamda tala ang ti makam mo. Amok namin ti ugali ni Lisa, no may papan itik kwarta. Naalis to day chay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat masyur ti koleksyon. Ay, nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunakan ka ni Karen? Well, sir, iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck man gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo sa sir. Narigaten. Katwa na. No kasta nga rod, ibagakan ni Mona. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen, lakay. Wan, imbaga na kano dayta ka ni June. Anya, Isu ano maminsan short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayan ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaneti kwarta. anya. Isu apangken tayo no pudno dayta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay kasta matenter aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw ada kas ti apal mo ni Lisa agayem mo. Iso akasta ti bagbagam. Kat pudno mat, atidog ti ima day chay. Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay nakarin. Ni Lisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maadaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo a bosyo? Basta, jak kayat ti ugali na. Kunamlan asino? Kunam no iso ti akin kukwa iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Siya kun ti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kaibaga kada kami may papani ti ukalim. Anyat kayat yung sawan, madam. No sa anak ngagbidot, iso siguro ano maminsan kat short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kaibaga kada kami. Iso manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun nang ibagakan ni madam. Kastamatin ka ni sir. Saan ka nun nasaya at ti ugalik no maipapaniti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngay nga ta? Ay, Jack amo, mare. Ay nabayagan nga agtrab-trabaho ak kadakwada. Ngam, italaas to eh. Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaat. Ipakita kadakwada saan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga amangan no ni bakla tinang ibaga iti daychay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan, ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata nagranata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. May papanitian niya, Manang Lisa? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tada ka no nakaibagakan kwa na asan anasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taaklo nam ti kinapudno. Kaya't kula amaamuan. Manang Lisa, sana siyak.
iti uray ka ano man, tsak marami dayta. Ha? Kinapudno na, amok no sino tinakaibaga iti dayta. Gapota na sa una matla kanya. Anyat kayat mo asawen. Kato ni manang Karen, tinagapo na dayta azao. Anya? Wen, syaktiin mo na anang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak met gapota na mati Angam kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko, asan apod no. Gapota madlaw kumatkan ka, akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apod no ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya at tasimangpat kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipata mo nga agkumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang arudan ti tinulungak. Tapno maadaan ka iti trabaho. Ngamita, dadailan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na si katinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no maipapaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panagnagam no pudno timbagam. Ay, kwa. Ay, namari, pakawanan na ko, ma. Awan pa managnag ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasaya at gapulaang iti apal mo kan kwa na. Anya, klas iti panagpampanunot dayta. Aklunak nga damat bidot ko, gaputa na mati ak adagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apod no, dagiti pamadakas mo kan kwa na. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanya. Ma'am, Pakawanan nakmat, kastamat ni Seryo. Gaputan na mati kami adagos kadagiti imbagbaga chay a babae. sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi dayta. Tanapanagnakan min gapu iti kinabayag mo. No apay anamati kami adagos iti imbagbaga jay kumarem. Gapu iti dakas nga apal na kan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga na kan ka apam madakas. Asaan met apod no. Ala, at titisweldom Karen, ala emon. Agyaman, sir. Pasensya kan ngam nagsaritaan mi kani mamyo amaudin nga aldaw mo itada ito dito restaurant, ha? Ngam, sir. Kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko ma, didak ikatan. Pasensya kan, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelem ti padam ataw. Sabay ko ma, tamawatan nak, ha? Sir, Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelem. Idin to takabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinang isarakan ka ditoy. Mala, sabay ko ma, tama ka amiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabahom? wanla kay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang arudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka iti sigod at trabahom. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam atao. Ngamita, inulit mo manan? Agbababawi ang kiti naramid ko lang ay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabahom. Lakay. May kadwadaytan nga naramid mo. Sapay kumatag nakam kamutan. Pagyamanam, no adapay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngam oray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti ibagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan anasayahat? Nalambit nga agingga ita. Ket adda ka pa'y lang agtrab-trabaho ijay. Oscar, Ay ket aganos ka ah. Anya nga rot. Inaramid mo mo't data. Titakderam.
Si kamot gayam ti masabat ko, Karen. Lisa, Dandan di ka na ilasin Apay nga akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikod? Kan, papanam, apay nga daymot mabangkito. ko, mapanak ijay ayan da tata istong, inak makisak ka. Makisagsak ka kaitan? Di mat kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta. Ngam ka po awanin ti mayat ang mga awat kanyak nagtrabaho. So nga awanin ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa basit mat nga minti sweldo nila kay ko. Ay, anya ngay nga rod. Kat sapay ko takabayatan ti panagsakam, maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kon dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka, gapo itinaaramid ko. Nala, bye-bye amon day jay mare. Lipatan mo tinapalabas. Tinapatag, nakamiris kan. Biyang di tao. Awanan mo iti bain, na kayo makaruba. Rumarte natural ta sumango kanyak. Ay na, Anton! Anton, nabartak ka manan. Anya ka mutan. Awan pa'y tirabii ang nagawid ka saan ka nabartak. Maasyan ka kumamot di tabagim. Di na man, pakibiyangan si Ema. Diyak daw dawatan ka, tigat gatang ko iti arak. Anya? Wen, saan mo adaw-dawatan kanyak tigat-gatang mo ti arak? Ngam panunutim kumamot ti salunat mo. Nagadwa sa asawa. Panawan nak dito, no di mo kaya ta pagpapasan nga iti pong tuto. Nay! Anya? Nanang, nabartak mo na ni Uncle Anton. Wen nga rod anak ko. Pukaw mo na napukaw. Nakababain ka dagiti ka aruba. Day nga rod kat. Tunggal agawid, nabartak. Ala, umulig kan ije silid mo. Ang mga numangag na kan ni uncle mo. Adaman ng ti panagpungtot na. Umunig ta nanang. Ang mga nuda kayo ti pagpupudutan na. Si kamat kaya ang pare Anton. Wan pare. Nasapa ngay may dito terse na tagpungarap. Unay kamatan pards. Danggag ko ti pa nagpukpuk ka mo drabi. Ito adda ka manan ditoy. Kasta talaga pare. Ada nga rut. Warda nga gatang ko iti arag dag syatak. Anya? Awan din makalapit kanya. Uminumak. Kagingkat kau. Ibag man tawan may bagbagan ni makan ka. Awan! Awan kar bangan na dyan na may papanay ti panagin inom ko. Asawa ka lang ba? Iso nga, awan marami na. Saan kumakasta pare? Asawa ni Emma. Iso sana kasta ti panagsasawam kan ko na. Apa, yakit kita nak Kiara, Ha? Nabartak ka man en tatang? Oray uminuma ka na ko. Sana bale, itad kumiti, ti amin na kayat mo. Ading Kiara, umay kanta maturog tan. Ada pa'y klase tayong tunbigat. Oy, sikang ubing. Lumakit kita nga sarsarita kami nga gama, di ka makibibiyang, ha? Ha? Saan mo't Uncle? Arabi nga minuna yan. Kat ada pa'y klase minton bigat. Di nak manawawagan ti Uncle. Sika, Gino, saan kakapkapin ano? Ha? Anak na ka ni Emma, iti kinabalasan. Day tati mo lang iti panunod mo. Saan ka kapin ano?
Gino, anak. Apay akas tati langam. Kasla nagsangsangit ka. Nanang, Ibagam no adda parikot mo, iti kastaam mo. ni Uncle Anton ngamin. Agkakasakit ti panagsasao na kanyak. Anya? Naku nana, adi na kanukap-kapin ano. Una yun ni Anton. Ala, bayam. Tasya kung ti makaamo makisarita ken ko na, anak. Saan nanang? Ang mga no panunutin na nagipulong hak. Ang mga no pagpupudutan na tumanan inton mabartak. Iso saanan? Anton, nasaya at saan ka anak kainom asim mangpet. Kaya't ka akasarita. May papanitian niya. Nakasaritak ni Gino. Apay, ada ka di parikot mo iti anak ko. Apay, nagipulong ka di manankan ka na di anak mo. Talaga pagpungpong tuten nak ni Gino. Anya? Awan mo ti aramidin na asaan anasaya at kin ka. Oo na, hanggang pasalsali dito'y balay. Isupay apakpakaran. Anya? Ibagam ti kasta iti anak ko. Isidir mo ti ultimo kan kanan na. Anya kamutan, Anton? Una, gapot adya kanan ni Kyra, isupay amakinnagaw. No apay lang amin nga inalam dito'y dayjay nga ubing. Imbatim la kumalatan kadagiti naganak mo ah. Anya? Ay na pare, oresan mo aputot ni Gino. Ibilang mo latta kumakaspod nung anak mo. Kaputa, anak kat nga rin ma. Ora anya ti aramidag, pards, jak marami ti bagbagan. Awan mo dagas nga raramidan na kan ka jobing. Kan may sa rumbang kiti pagyamanam ti kadda na. Anya ti amom, no isunto ti makatulong kan ka, inton lumakay ka. Adamot ni Kyra nga anak ko. Iso jak namnaman dayjay nga anak ni Emma. Kaya't kung nga pumanaw langay, mapanlatan ijayan ni Lola na. Anya? Pasalsal iji balay. Imbes nga umdas kada kami timakan. Sana na. Tadapay ang makiinagaw iti anak ko. O ala, Gino. Kyra, mangantayon. Wow! Nagimas matan ti si data yun, nanang. Wow, fried chicken. Ginatang ko na ito para iti dalawa tao. Saan ka karaman, Gino? Kastoy tirumbang iti dahito. Ha? Apay nga impak buyulat tanti nakamallo kong asabaw iti pinggan ko, Uncle. Anya ka matan, Anton? Anya ka din dito nga aramidam? Apay akas ta titratom iti anak ko. Bagakan ka ano, di mo kaya takas iti trato. Ipan mo, ijayan da lolo ken lola na. Ijay ayan ti aman, ano iso? Ala, Gino. Gusto na anak ko. Si daam langan da ito si Dak, ha? Gusto na, di ka nagsangit. Bunsintidor ka ngamin. Napatpatag ta anak mo. Ngam siya nga asawa? Ha! Pwa! Wow, nagpintas mo tanti ka barbaro abag mo, ading Kyra. Wan manong Gino, ginatang ni tatang da ito ya para kanya. Kasta ka di. Apay manong, awan ka di ginatang na para ken ka. Kwa, awan. Ngum okay lang. Gaputa, mayat pa jay daan abag ko. Ay, Do kayat mo ma, tika barbaro abag. Awagam, no asino ti aman. Iso ti gumatang, iti parakan ka. Ha? Ay, di kay madanagan ang kalanton. Kalpasan iti dayto yung school year. Ijayak ton ayan da lola ken lolo. Ijayak ton nga gadal. Nasayat. Apay-pay lang nga oray mamalpas dahito yung school year. Mabalin mat nga itan. Gino, anak ko. Pasensya ka na. Ngam da ito iti amo kapag saya atam. Nanang, Amok anatal na tibiyag mo. No adakan to ijayan da lolam. uwan nanang. Iti dayto yung kinaubing ko. Maawatan kayo. Di kagdanag. Agsingsing putak ijaan da lolo kan lola. Agyaman aknukasta, anak ko. Ken igaid ko ti agadal.
ikarik dayta kada kayo. Agyaman ako na, Gino anak. Sapay ko man, tasaan nga agsaksakit tinakam mo. Kastamutin ka ni uncle mo, ha? Wan nanang. Sana nasakit tinakam ko kan kwa na. Anya, kasta tinararamid ni Anton kan ka, apaw. Wan lola. Pasig nga kakasakit ti sa una may papan kanya. Gaputa sa anak kanu nga anak. Anya, Angim sa nabali. Ada akon ditoy. Awanin ni Uncle Anton namang paspasakit kanya. ay, una yan da dya tao. Sapay ko mga raw. Tasaan na pagbabaw yan da kita ngay nararamid na kan ka. Ay na, kamawdyanan na. Graduar ka matan, Gino, apok. Talulangan ngal daw, graduation yun. Wan lola. Kat agyaman ak una iti anon siya para kanya. Tanuawan kayo. Jakmat naragpat da ito eh. Awan na niya man na, apok. Pakaragsakan mi unay kan nilulom da ito agundaway. Ay na, kasla ka, ano lang, hindi may kakada kamay. Nagbita talaga ti panawan. Sa nga pulo at awan ng tinapalabas lola. Manipod pimanawak ijayan dananang. Ay, huwag gayam. Inawagam ka din ni Nanang Maun. Impaka Maun ti may papaniti pa naggraduar mo iti mabait. Inawaga kong lola. Angam alanganan sa makaumay ni nanang. Tawan kaduan ni Uncle Anton iji balayda. Awan mga sikasukon kwa na. Ha? Saan nga minan ang makapagna ni Uncle Anton? Manipod na disgrasya iti motor. Nakaidalatan. Kastawanay nga mintipan nakadunor ti may saasaka na. Ay. Isuanas kin ada kayon ti mangkadwa kanyak. Mawatak no sana makaumay ni nanang. Ni Gino ka di siya kinasarita mi ti cellphone ni tay. Ha? Wen? Ni Gino. Kumusta mo ni Gino? Nasaya at matlat talakay. Kinapuddo na. Umadanin ti graduation na. Ibagbaga na ano mabalin ko makat mapanak. Kasta ka di. Kakat mapan ka. Sana bale, tasan ka ba't nga agbayag ijay. Ngam mapanak, asino ko mga iti kadwang dito'y balay. Awan agluto iti kanam. Kan mga sikasukan ka. Ha? Alalakay. Awan gaya man isa ang ta. Naibusan ti bagasta. Kasta ka di. Awagan man ni Kyra. Ah? Maawatan namot siguro day jay. Tamo namot nga awan trabaho ta. Sige, mabit lang nga rod tawagan. Hello, Kyra anak. Ano ti bagayo nanang? Kwa, awan nga minan isa ang mikan ni tatang mo. Mga no, adakwartam anak ko, mabalin ko abuludan. Payadak to apaman ang makatrabaho ak. Anya nga ti may pautang ko kada kayo? Amo yumot nga adan bukod ko a pamilya nanang. Ken may isa. Saan a breastfeed da ito anak ko? Iso gatas na akanayon ti paggasgastusan mi. Anya? Ibagayo man ka ni tata. Pagsapol iti trabaho na. Di trabaho akabal lang ti baldado akas ken ko na. Iti kasta. Ada serbi di kinalastog na iti saan pa'y ana disgrasya. Kyra anak ko, saan kumamot akasta at ipanagsasaum ijay amam? No saan aga po iti kinalastog ni tatang. Ken kinamamartek na. No dimngeg kumamot iti sao. Saan kumakasta tinapasama ken ko na nanang. Nalabit nga trabaho pa ila kumaita. Tapno aday gatang yo iti masapsapul yo. Ne, in-cancel nan. Ay, unayan ti anak ko. Kasla saanan anaganak ti pangibilbilangan na kada kami. Oh, anya. Nangig mo tinagsaritaan mi kan ni Kyra itay. Wan bakit? Nangag ko amin dagiti na ibagana. Dakkel tinagbaliwan ni Kyra. Basol ko bakit? Gapoy ti bisyo.
Nabaybayan kayo a pamilya. Ken gapo iti kinalastog ko idi. Impagarup ko no kanayon na kanapigsa. Adyak kasapulan titulong ti siya sino man. Egam nagbidutak. Anton, Basol ko na ito eh. Iswa na sa anak asawa ni Kyra. Gapo tadyak man lang na isuro itinasaya at kasama. Pinapanaw ko matili ni Gino. Time pagarup ko adjakon kasapulan. Ngem ita, sa pulak matlang. anya. Agbababawi akitan. Kaya't ko nga ornusan ti amin. Ngem jakon kabalan, gapo iti sitwasyon ko. Ita, sa pulam ni Gino, ti anak ko akanayon mo a pagsasawan. Apulos, adi na kasinungbatan iti baribar. Pagbabawiyak na kitang inararamit ko. Ket sapay la ko ma, tadan tugon daway ang makapagkidawak iti pamakawan ni Gino. Oh, Gino, apo. Itaman pa yan na sa ka nagawid. Wen lola, ada na pa tagapapanak ita. Ha? Sarong karak danana kan ang kalanton ija syudad lola. Ha? Ay, good one na. Imawag ni nanang itay. Agkasapulan da ka no. Kaasi damat, isa o mapanak iti ayanda. Pasyarak ida, tapambarak mo tanamang tad iti masapsapul da. Ay na, maragsakan para kan kapok. Tanasaya at tigalad mo. Pagyamanak unay, gaputan na nakam ka. Itilaksid ti sana nasaya at ngayon pakpakita. Kanin parparik na ni Anton kan kay ti kalabas. Kat sidadaan kalata tumulong ita, takasapulan da ka. Wen lola. Gapo kada kayo da ito akinasayaat ko. Insuro dak ngamin iti husto. Gino, anak ko, agyaman nagtimay ka. Una nang, nagliwak iti trabaho tapno masarungkaran kayo ko ni Uncle Anton. Gino, anak ko. Inawagan lang iti anak, Uncle. Pakawanan ako, maanak ko. Amo ka nagkurangak. Nagbasulakan ka. Kansan ka nga imbilang ka sa anak ko. Agam ita, mariknak ti kinasayaan mo. Itilaksid dagiti nararamit ko kan kaydi. Uncle, Amo ka narigat para kan ka. Apakawanan ti kas kanyak. Gapu iti kanadakas kong ama. Agam sapay la ko mata dumtag to ti gundaway ama pakawanak. Uncle, hindi pa lang, napakawan kayo. Iso adiyo ko man panunutan day ta. Napayagan day ta. Ha? Gapo kada kayo. Gapo iti saan anasayat at ratoy o di kanyak. Nagbalin day ta akarit ko. Tapno ipanaknag ko kada kayo. Asaan alapad, tapno igaad ko ti panagadal ko. Agyamanak. Gaputa kasta ti panunot mo anak ko. Sapay ko ma, tay kandak iti gundaway ko. Tapno sulnitak dagiti nagkurkurangak. Oh, apay nagsasagit ka na ka. Pampanunutang dagiti nagbasulak ni Gino. No mabalin lang ko ma, amay sublit amin. Ipariknak. Ipanagayat ko kas may sa nga ama. Ba nagadyak pulusing pariknakan ko anay di. Anton, Nagbalin na ka man naging bubukod nga ama. Hindi kay raganak ta. Ngay sutin ang ibukbukak, iti panagayat ko. Linaksid na tankas naganak na manipod na kay asawa. gusto dahi tan lakay. Saan mo na panunutin pa'y dagita? Kas itinakuna ni Gino, nalpasan. Tinapatid, nagbabawyam ti ayaw. Uwan bakit?
Ikarik nga aramidak ti amin. Tapno masulnitak dagiti nagpurkuranga ken ni Gino. Oh, agpakada ko na nang, Uncle Anton. Sige anak ko, agan-anad ka kumaakanayon, Wan. Kastamat ka na kayo. Aganad kayo umad akanayon. Ken, alwadan nyo kumati salon at yo, ha? Gino, anak ko. Mapan ka na talaga. Wan, Uncle. Di ka madanagan. Kanayon kayo nga umay pasyarin dito, eh. Kaya naibagak mo tin kanina nga oray saanan ngagtrabaho. Tasi kasuna kay latan. Siya kundi makaamoy ti amin na pagkasapulan niyo dito balay. Ha? Wan gayam. Dito eh. Kwarta para kada kayo. Igatang yung iti agas yung Uncle. Ken, gatangin yung mutan, dagiti kayat yo. Siyak ti makamu kada kayo kaninanang. Ay, nagyaman na anak ko. Agyaman kami, anak ko. Nagyaman na.